kachin lo clear to te zong zong chi bai thaber ka buk vek a che u Christmas te lo nai chho ta viau me ya silong lampo khwa awat le me chuti line hei Gwahati kholum lama thil tula kan zin soka kan thlenna hotel hi Mizo ta ni ti shemya lovin kan lu ta tha hi ka ti me ka mi thiat lung me ni chu wang chuanin video te kan la vlog te ang ka ti a hotel en kol tu te po an lo in hongin min lo dong song tha ma uluk takin min lo thlir chwa sak le vek ula in hmu dan te comment lama te lo soi ula atop lama hotel nei tu te changkang devin kanin shil don ya hotel chung kan han lu cha chu alo pui rum hle me kan hoi vak me lom le amoi hle me e chung han design dan te hi Menu. Reception number 9 है room service के लिए 9 reception number 9 के साथ लम्हा बनेगा आपके दिलों का साथ अपने क्लासिक सिनेमा पर उसके बाद की रवानी थैंक यू सर वो खोलना है तो हाउस की चाबी लेना पड़ेगा हाँ हाउस की चाबी लेना पड़ेगा अभी तो लॉक है चाबी है चाबी हाउस की के पास चाबी है ठीक है có gì nuông cốc mấy cái khen là tour hotel đi cái đồ thu sa mà nè rồi quý quá nè lâu
ro pui lo ani lo ma se homely de cozy de hi ka dua ro pui le enge ni 5 star enge na sa de ang chi chungai pocket lawa tu na mi hi 4 star ani ya ei pon a han hoi la nim shing khai shing na shing mu tur lo ama ko pui ro rum lo deu ang chi khamo mi ta ha dam em em ani het yang he het yang he ka du thu sam tak me kan hu fo lau hi ka van lom kan pa po he por khop me no amati kan ru ma tang khan kan suak ta a ti hianin ami floor hi chu ni a tuna chuan lift in kan chuk lawanga step a hian kan chuk thave re ngai ngai mani ina tan to thu sa me ngai furnishing no takani ai an material man hi thing hang phek ni chu tuna hianin ground floor a hianin lunch ei turin kan chuk thla a ti chuanin lunch kan order chung hianin helai a chung le a hnuai in kar taka mezzanine an ti ang chi hetiang floor te ang chi hi kan han fang le don ani kan tur ngal zel me ani hi ti hianin helai hianin a hran pa eina alo am boka chuanin family private deuh taka han eina ani hmel helai hmun hi mo table pahnih alo ama chuanin helai atang hian he hnuai lampang hi thlir kwal theia chuan he tilama hianin kan kal chhole don ani a chhaka hian chhouna lo am le a helai hi a han fian rial le a han private le me secluded an ti ang chi deuh khanin mo helai hianin mun fian rial taka han bar nom hmel zet me lo amani hi apui khop me helai an architectural enge idea hi atha ka ti khop me hi helai hianin sofa set nen lounge lo ama ti chuanin bar hi kalut ngam chi alawa kazak deuh leka bar chunga khatia han bi duk duk kha kan hel kwal deuh leka ma sila helai hianin na thok tu te hi an lo in hong em me mi hian lo welcome vel vek me a chu wang chuanin tian kongka tangin kan la kwal deuh thuak ani hei akul rai me a in mi tan chuanin tu thu samin anwam in arin omani a chunga tak ki chuan kalut zak deuh leka chu wang chuanin tikhanin du tok mai ang
chuanin thianin kan chuk thale a helai hmun te hi a cozy anuam reuh lutuk mai chung khwa a han ei khomvel nan mo tu ma ti boy lawa han om khomvel nanin anuam don ti hi chiang reng me hei note hraina thlein an lo da ni hi mo an ngai tua kim khop me note hrai po in tharun om don lo ani hi chuanin kan lunch order te lo ready to a hei kan paril tram to a kan engal deuh bor mai don ani in hu ang hianin voina kan lunch a chuanin sa kan order lawa Assamese traditional thali an ma ni na an 18 dan angkha khatia angkha kan order ani hei chome chi rang rang thlai le cho var mo kan order a ti chuanin ke chuanin mixed fried rice ko order a ti chuanin chome hi tam em awangin chome dang po kan order bel talawa chuanin hei bokbon hi an bake din ka sia an urmin ni om takania tui dang da atui dang dai khop me tiang he kala e ngai lawa sa ngai reng lo tui kan ti khop me kala hi lut le la kala hi an coffee bar ve ni he kala hi lunga du mania an be na zia he thing tak tak ani hi mo thing tak tak pen an tia idea nei nan zora ma phechon thing kan nga ro pi me sia mo ke he an le lutuk lại han po na po hian thut chhuan al om thu ni hi in kom khom na te chan du na han in kom bel mel nan te an ban mol mai hi an sui mum phek cái hiện thiên nhiên kiểu thính mum thính liền pa ngai an sui mum ge nia a liền hlom mai sia mo chung te so heng hi chu sapra ma pot chwan om takani an han furnish dan reng hi mo a international changkang lutuk thính clear mai et lampang hi an spa nia lampang hi spa na hun ani chu a nature man-made ni lo bamboo he mau te lo ama lampang chu mau lo war an lo war le ta viau ni
Cái chair te. Hi. Natural oxygen pe chuak tu tur mo. Hei lampang hi an spa room ania. A nature sei to ang khanin hei. Khoi hmuna po hian han hoi veran him hring. Alo om dip dep mai amo. Chuan hei tuna hianin kan chawanga an spa room a kan lut chawang. Khum pakhat te chaw ama. Peaceful lutuk mo hei. Nge ni ha dam thlak thei ang ber tura. Mun an duan. Ani hi. Na kan chuk le anga. Tam hin bathroom ania. Ta chuan underwear te po an dah thlap mai. Heti lama po hianin spa room dang alo am le a hei. Him hring hlirin. Pon lam chu lo khat le a. Lam hi pang hai ang tho khan ani me la kan en le mai me nge. Tila ma chuan khum pahnih chawam ani hi. Hianin spa room chu kan fang zo ta a kan chuak anga helai hianin hei an spa room hing hi amoda spa an ti a chuanin room pon lama hian kan chuak anga in chung lama hianin kan room a kan chho le anga uluk deuh lekin kan room chu hi kan study le don ani lo clear zelang kanin lam hong be don ni kan ma om zia chu ti hianin ka tel lo chuanin ain hong thei lo ei ain hong thei lo wa tuna ka tin ka lo hong ang
Ang green siya pa rin hong ano. Kanin. Kan karanga tayanin. Kat kanda doon kat kanda suanin. Diyan light ha. Ayun on chow ani mo AC tilawin on tani. Helaya kat dalo hi suanin AC ayun on theilawa chuba ka suanin. Light shim po hi ayun on lawani. Yan table te po hi. Man light nga an siam to ang me. Nghe ni lu mel te win an siam thiam. Katia an siam na chu ala rei bi lo me thia. Masela an siam thiam an siam num thiam ani man lai ko chuak ang te win bo hen table te hi mo. So an thutleng te po an chair te po ni vek ta a. Chuan hi an chaw kut te po hi thing cha te. Diyan an thing cha te win a frame an siam zel ta king te po ki bel chia na dol ka tia. Chuanin nghe ni lai khi bel chiang le lo kam hi chu drawer pa ngai be ta. Chuanin hi engi mo da na toran siam ani a. Chuanin het lampang hi kan hong leang he la hianin tuilum na te halo ama coffee siam na tur te he thing pui le eng lo vel siam na tur alo am ta a. Chuan hemi chung hi chu ka hong lawa hi chu ka hong lawa nge da na ani ka shilo ta. Chuan hi fridge ani a. Chuanin he fridge te in mi te pe chuanin thil enge ma da vo anan te po an du me thea fruit chanda nan te po mo ani a ti khan he te khan ta a chuan helai he po he enge ni ta hian ei chu in kal anh cẩn thận mẹ nghe mà nhóm nè anh ta cho nên anh chua thì anh bel chi anh đó lúc tụi cả thing mam nal zero cái tiếng cả tile se pan bel anh ta nè chú mua chuan cái kiếm này cái thing là ta có siam phép mê nè cho chuan hay bathroom này ta cái bathroom kong khar hay bathroom kong khar khani ta chuan hay ti hianin Diyanin bathroom kong khar poi a zau nuam hle ni kon kong khar poi ai pon a zau chuan kan honganga tian bathroom alo am ta chuan heta hianin ei closet ang kha lo am ta ni thom na da na te thom na khai na te mo hay po hi anal ko me bang te hi ka du zong tak me nia a bang ka thi a kong khar te hi cement tel lo tile tel lo glass ni lo mo bo ruak chhuak tur uk chelu tuk lo turin ti hianin nang ta an manga ni chumo nang ta an manga a leitling thei ka tia mo he an thil siam reng hi a leitling ai nge de king size vek me ni chu chuan he lampang hi chu shower ani a he ti hian glass in a hual veka
square in glass cube an siam ani ta a chuanin hei kawngkhar ani a chuan bucket i lo vel hung hnok ngai lo khan ti khian shower kho am ngal ta mo chuan solai sawn toilet ani a khi light omna te khi a cute moi ka tia mo hei te hi moi lut tu khi po nang ta siam tho ani a hei chuan hết lampang hi lo en le ta ila so he kan inthiar pa po in intercom am kha om tho ni samo engema problem nei te namo phone na tur ni me the chuan hei he ni ta a he helaya an wash basin po he table po hi he thinga siam vek ani a mo thinga siam ani a chuan a chunga hianin granite an pha ani chumo workmanship hi a tha em ani top me he a fine lutuk belchian hi a dol lutuka hetiang hi ka ngai san zong tak me ni kutnu in angrau ra ka thi lo in angrau rawa thiam lo kar te hi hla an kutnu te po hi nge ni belchian dol lo kar hi a hle em ani mo sen so in angrau rawa hian chuan glass po hi he an glass frame po hi an darthlalang po hi a chunga khianin he nang bokin an design le ni chumo khi moi ka ti heng te hi mo a leitling king size vek me ni chu chuan he kan pa mu thura ai khum po hi nal le a chuan hei helai po hi an design hi he po nang ta tho ani a he asami so silk ani karinga silk an mani nampu an mo anu ka silk te po ni me theya ka chiang cha lo he design hi traditional an mani helai namsia king tel mo ka tiang design kha an thiam ka ti chuanin tukver te khu a mu nam mit atlung em vek me hian table te mo hian table te an chair te tiang zong hi a hnum hlur me ni chuanin hemi tukver po hi ei parda bot te engkim me hi a cha lul vek me a mo atlo don ani atlo wang te hi rin om ngoi ni he chu kumsam nga chu tlem bera dai tura ka ngai ke chuanin he mo anuam em me ni heng an lam bot tleng hianin thing vek an mang an chuat lai nuam em bok siam mo tun lai a chuanin khovelin an ngai san chu thing atanga siam mo put wak lampang hi mi an ngai sang ani nature thil mo quarrel tila ka soi thiam lo mi zo tungin ka ngai twa chuak thiam me lo mihringin a kan hmu thei thil mo siam chop ni lo thil hi a lu ani helai kan thleng chu a in chhir om lo khop me to chu to ve deuh hlek chu ka tia ma sela ka in chhir lem lo
lai tui bol hlo luang te po hi an khu ve ka mo lang thiang lim theyang tur ba in an ba sei ni he hotel hi a changkang dan hi changkang ro pui na sadeu angkha ani lawa ma se bel chiana dola chuanin ama te hi a homely a residential kan ti don da mi enge ni mishing chen na ta na it hun nuam kan ti ang tur zinga mi hi ani ni chu mo tin cement te hi mang lo thei tur ang perin an bua saya enge ni nature ram atanga ram hnuai atanga lak thil enge ni mishing ina kan hmu thei thil mo siam chop ni lo ang hi atam ani chutiang hmanga sak chu ani thing le lung an mang na sa ti na ni chu tin hnim hring hi hei an uluk a mi changkang le mun changkang a chuanin hnim hring hi an ngai poimo a tin thing te hi an kit me lawa an zwa sham thin ani ti kha kan hriat thar le atha helai mi hi saron ani a hei hi avul wang lai chuan a mawi hle ang ti arin ombok ani tin hei kot po hi parking a tha a anwam ani helaya artistic tak meya an thil lo da te hi mi welcome in anal ka ti hle ni he thil hi mo a common lo khop me kalna zone lai taka mo enge ni dai dang turin mo sir le lam dai dang turin alaya an handa engte hi amoi ka ti ani tin helai munami po hi he chair an da chuanin chair thu ang mein pot hi an da lu tani mo hetianga an da me lo kha chuanin a da chan tur kha awang ve ang reng to te poni me thia an idea ka ti le ni he plan thi alian ro pui me si a mo a mu nam tak zet ani an hotel hi ole a top thlenga min lo thlir sak tu te khan in mu nam in ti ve nge ka be sia he hotel nuam le changkang tak nei tu te hi anno ber chu pi party center point hotel le restaurant silong kholun lai bera om nei tu hi ani a tin rikinjai resort and hotel borapani mi nei tu te hi ani bok ani he rikinjai hotel le resort hi amun apuin azawa ahwan te moi a tin khovel ram sang atanga silong ron tlo tu te le zai thiam ron kal thin te po hianin thlennan an mang thin ani tin he hotel The Gwahati Address ti bi khi chu an fapa le anupui tapwal bik ni a soi ani